Duond bura mar ODM kotelne ko jakom mar duond burano Gladys Wanga mabende gavana ma Homabay wacho ni duond burano biro chung' motegno kata bed ni gikale midhiero tok tho mar maneno gaye mar ODM Raila Odinga kod dar mar moko kuom jokanyo mamoko mar chamano. Koloso ko jofwambo e laro mar Magawa kama ne gitimie yiero kokalo kuom ote mondiko jagoro mar duond burano Catherine Omanyo gilando ni gichano rwako jood bura manyien mawuok e kaunti ma Narok mabiro mako lemo mar tend duond burano mar medo bero ODM. Gibedo ni ODM itayo yo makare kod ogai margi Oburu Oginga. Mti mkubwa kama baba ambaye ako na mizizi ya miaka 40. Mti kama huo ukianguka, ndege lazima iyumbe ndani ya. Lazima. Wengine wanarudi wanatua, wengine wanaenda wakienda. That is normal in transition. Kuna wale wanatembea wakieneza propaganda ya kwamba Wanga na Oburu na Junet au watu wameuza chama. Ama mjasikia hiyo? Si mmesikia hiyo propaganda? Ukweli ya mambo ni kwamba hatujatoka pale mahali baba alituacha. Hakuna nyumba haina maneno yake, na tumeongea na kulikuwa na shida ya maviti watu tulikuwa tumewachagua na tumewaambia wapumzike. And for now hakuna uchaguzi tumefanya. Tumepeana viti, mimi being chair, kushikilia kitambo sisi tujipange. Sisi tuko kwa Oburu Odinga, Dr. Oburu Odinga, na tunashukuru hivyo, na hakuna mtu ameenda.